The racism that happened back in the day, it stopped. Muchas de esas cosas que estaban aconteciendo en esos tiempos paró después de lo que Martin Luther King se levantó a hacer. Many of those things that were happening back then, they stopped once Martin Luther King took El a stand. Señor Dios está buscando a personas que tomen posición y se levanten por lo que es verdaderamente verdad. God is looking for people to take a stand for things that are right. Que se paren contra la injusticia. That they will stand up against the Que injustice. se paren contra las mentiras. That they will stand up against the Que lies. se paren contra las cosas malas, los abusos que personas le hacen a That personas. they will stand up against the abuse that people do to other people. Aquí diferentes personas, diferentes tiempos en la historia. Here, these are different times in history. Que estas personas se levantaron para tomar una posición. These people took a stand. Aquí estamos hablando de tres muchachitos judíos. Here we're talking about 3 Hebrew boys. Tres muchachitos jóvenes que fueron sacados de su pueblo en Israel. 3 of these youth that were taken out of their home in Israel. Fueron capturados y los llevaron para They Babilonia. were held captive and they were taken to Babylonia. Y los llevaron a un lugar que ellos no conocían. And it took them to a place where they didn't know anything. Los llevaron a un lugar donde había muchos dioses paganos. It took them to a place where there was a lot of pagan gods. Donde había un lugar que había unos sacrificios, unas cosas feas que estaban pasando alrededor de ellos. There was a lot of ugly things that were happening around them. Pero ellos conocían el Dios viviente. But they knew the one true God. Ellos adoraban el Shaddai. They worshiped El Shaddai. Ellos adoraban al Dios poderoso, Dios altísimo. They worshiped the God Almighty, the God Y llegó All-Powerful. el momento When the moment que came, su fe fue tratada. their faith was tested. Aquí en este libro de Daniel, Here in the book of Daniel, leímos la historia de tres jóvenes que decidieron tomar su posición y no adorar la imagen de Nabucodonosor. we read about 3 youth that they took a stand to not worship the idol that King Nebuchadnezzar had placed. Había un rey en la Babilonia que se llamaba Nebuchadnezzar. There was a king in Babylonia called King Nebuchadnezzar. Era un rey bien poderoso. He was a powerful king, Y él buscaba la adoración. and he sought worship. Él sentía que él era Dios. He felt that he was God. Y él le dijo que edificaron una estatua de 100 pies And he sent to make a statue of 100 feet de oro. of gold. Y le dio un comandato a todas las personas And he gave a command to all the people de cuando la música suene, that when the music would play, con todo saltillo, arpa, todo instrumento, all musical instruments, empiecen a tocar, that when it began to play, que ellos se postraran en adoración. that they would bow down in adoration. Y aquí estaba practicando la idolatría. And here they were practicing idolatry. Porque él se sentía que era el rey poderoso, se sentía Dios y él quería la adoración. Because he felt that he was the king and that he wanted the worship. Y aquí la música empezó a tocar los instrumentos. And here the musical instruments began to play. Pero se dieron cuenta un grupo y dice, mira, estos jóvenes no se están postrando. But a group noticed that these 3 youth were not bowing Y down. vinieron en frente de Nabucodonosor y le dijeron, en aquel tiempo los varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Verse 8. He said, therefore at the time certain Chaldeans came forward and accused the Jews. He said en el versículo 10, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, a oír del son de la bocina, he said, you, O king, have a decree that everyone who hears the sound of a horn or all the instruments, de todos los instrumentos de música, se postre y adore la estatua de oro. That they will bow down and worship the gold image. Y aquí estos hombres le estaban diciendo al rey, Here these men were telling the king, tú diste esta ley. you made this law. Y aquí hay tres muchachos. And here are 3 young men. Versículo 12 dice, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la providencia de Babilonia. There are certain Jews who have been set over the affairs of the providence of God. Sadrach, Mesach y Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, These men, O king, have not paid due regard to you. no adoran tus dioses, They do not serve your God ni adoran la estatua de oro que has levantado. or worship the gold image you have set up. Estos tres jovencitos judíos fueron capturados These 3 youth were captured. y estaban en una tierra, como le dije, una tierra nueva. They were in a new land. Y aquí su fe fue tratada. And here their faith was tested. Y ellos, para que no le hagan maldades a ellos, and for they will be mistreated,
Ellos podían postrarse, Oh, so that they won't be mistreated, they could have bowed down. ellos podían humillarse They could have humbled y themselves. después decirle a Dios, después, Señor, perdóname. And then later on, they could have asked forgiveness from Y God. decirle, Señor, tú sabes que mi corazón yo no lo dije, I wasn't really there, yo no lo... And they could have told God, God, you know, my heart didn't really mean it. Tú sabes que yo no lo hice de corazón, yo nomás lo hice para que no me hagan mal a mí y a nosotros. I just did it so that they won't harm us. Pero no, estos jovencitos tomaron su posición But these youth, they stood firm. y no adoraron a este Dios desconocido. They did not worship this idol. No adoraron a este Dios hecho de oro, este Dios tan grande. They did not worship this God of gold. Todo el mundo se postraron a la estatua, All the people, they bowed down. pero ellos tres se mantuvieron firmes, parados. But they stand firm and they stood standing. Hay momentos que nuestra fe va a ser tratada. There are moments where our faith will be tested. Hay momentos que Dios va a poner nuestra fe en prueba. There are moments where God will put our faith to the Y test. Él va a ver si tú verdaderamente tú eres un hombre y una sierva de Dios. And He's going to see truly if you are a man or a woman of God. Él quiere ver si tú verdaderamente tú lo sirves en espíritu y en verdad. And He wants to truly see if you're going to serve Him in spirit and in Él truth. quiere ver si verdaderamente tú vas a tomar una posición If truly you're going to stand firm y decirle las cosas que no están bien, decirle, mira, eso no está bien. and to stand firm against things that are not right. O quedarte callado. Or are you going to stay shut? Cuando están diciendo groserías feas en el trabajo. When they're speaking bad at your job. No, están haciendo nasty jokes. Están haciendo groserías feas en el trabajo. When they're saying nasty jokes. Y la Biblia dice que no te metas y no te envuelvas en cosas así. And the Bible says do not involve yourself in things. La Biblia dice que no dejes que nada impuro salga de tu boca, nada que edificando al reino de Dios. Do not let anything impure come out of your mouth. Y si hay personas que están hablando groserías feas, And if there's people that are talking nasty, y esas groserías tan feas que tú sabes te están molestando a ti, and it's bothering you, te sientes mal y dices, man, eso está tan feo. you feel bad and you're like, oh, it doesn't sound right. Pero si tú te acoplas, But if you compromise. Si tú te acoplas y escuchas las groserías and if you listen to all of that, y te empiezas a reír también and you begin to include yourself in y no that, dices nada, and you don't say tú anything, sabes que tú eres un siervo de Dios. you know you're a servant of God. Siente la convicción de Dios diciéndote, eso no está bien lo que tú estás You haciendo. feel the conviction in your heart that it's not right what you're doing. Pero tú lo sientes y tú lo ignoras y dices, no, porque si yo tomo una posición y yo le digo que esto está mal, But you ignore it and you say, well, if I tell them that this is wrong, ellos se van a empezar a reír de mí. they're going to begin to make fun of Me me. van a tratar mal. They're going to treat me bad. Van a reírse de mí, van a decir, mira tú el aleluya de la They're iglesia. going to say, oh, you're the hallelujah of the Me church. van a poner a mí como alguien que no, alguien diferente. They're going to look at me different. Yo no quiero estar en el spotlight. I don't want to be in the spotlight. Yo no quiero que a mí me traten diferente. I don't want them to treat me differently. Mejor me quedo calladito. I would rather just be quiet. O cuando alguien está bochinchando, diciendo chismes de alguien, Or when somebody's gossiping about someone else, tú te sientes y empiezas a escuchar. you sit there and you begin to listen. Oh, brother, so, el hermano, no me gusta cómo él canta. I don't like the way this person sings. Manny no canta en tono. Manny doesn't sing in tune. Él canta con su voz así. He sings like that. Y él no sabe lo que está haciendo. And he doesn't know what he's doing. Right? Si tú eres un siervo, una sierva de Dios, If you're a servant of God, y si alguien viene a ti a decirte, and if somebody comes to you to tell you, "Dang, Pastor Manny don't know what he's doing. Pastor Manny no sabe lo que está Don't you haciendo. agree with me?" ¿Están de acuerdo conmigo? Una persona que no deje que el bochinche tome control. But a person who does not let the gossip take control. No gossip here, sir or ma'am. No bochinche aquí. No bochinche aquí. Take a stand for what's right. Párate firme por lo justo. A Dios no le agrada el bochinche. Gossip does not please A God. Dios no le agrada el chisme. That gossip, it does not please De eso de God. hablar malo de otra persona, eso no es agradable a Dios. Speaking bad about another person is not pleasing to A God. Dios no le gusta que esté diciendo, tumbando a tu hermano por el piso, diciendo cosas negativas de él. God doesn't want you to throw your brother or sister to the floor saying negative things about them. No solamente aquí en la iglesia, Not only here at church, pero también en
en el trabajo, but also at your work, también con la familia. or with the family. Oh, como el bochinche es tan grande la familia. Oh, in the family, gossip is very big. Oh, yeah, bueno, voy a decir de mi familia, yo no estoy hablando I'm going to de talk about my mi family. familia. Oh, son grandes bochincheros. They are great gossipers. Oh, man. Antes hablaban mal de mí Before they would talk bad about me porque yo estaba en la calle, because I was in the me street, estaba metiendo I droga, was doing drugs, estaba bebiendo todos los I días, was drinking every day, entraba y salía de la cárcel, I would be in and out of y jail, siempre hablando mal de mí. and they were always speaking bad about Y me. ahora que soy un siervo de Dios, And now that I'm a servant of God, ahora que soy un pastor de una iglesia, now that I'm a pastor of a church, ahora que he estado limpio por ya 11 años, now that I've been clean for 11 years, ya tanto lo que yo he hecho en mi vida, that God has done so much in my life, todavía hay gente que hablan mal y bochinchan y dan chisme de mí. and there's still people that talk bad and gossip about me. Y mira, Manuel ahora es el Mr. Hallelujah. He's a Mr. Hallelujah. La gente habla y dicen, oh, tú siempre estás metido en la iglesia. And you're always in church. Y yo me digo a mí mismo, pero tú hablabas mal de mí cuando yo estaba en la But calle. I said, you spoke bad about me when I was in the streets. Y ahora que estoy bien, le estoy sirviendo a Dios, estoy haciendo las cosas bien, tú todavía quieres hablar peste. And now that I'm good and I'm serving God and I'm doing things right, you still want to talk? Hermanos, el bochinche siempre va a haber alguien que va a bochinchar y hablar mal. There's always going to be somebody who's going to gossip and talk bad. Pero tú como hombre y mujer de Dios que tú eres, But you, as a woman and a man of God that you are, tú tienes el deber y el poder de decir, not here. you have the right and the power to say, not here. Si tú ves o oyes a alguien aquí hablando bochinche aquí en la iglesia, If you hear someone talking here, gossip at church, say, not here. you hear that at church. Brother, we don't gossip here, sir. It's Hermano, best to keep your comments to yourself. no hacemos chisme aquí, so mantenga sus comentarios a ti mismo. You know when you tell a person that, Cuando tú le dices a una persona eso, they're going to look at you like, te van a mirar, and then van a ir a la otra persona. and then they're going to go to the next person. There you go. Do it, Leo. Here we go. And you start putting